baka FA bakalibomborisi Football Association na likomiti la ekhaya ngithanda phakamisa kubonga kakhulu nekuthi basivumelele ikomiti la ekhaya lisifunele lo mfundisi sikolo lona. Ngicabanga ukuthi nami ke bebengangithizi ukuthi ngahle ngikhulumele labafundi nami sengiyethuka kepha ngekude lesingasakwenza ningamangali live lishile besigijima lapha lo nisibona lebantwana siyamemeza selishile kakhulu. Ngicabanga ukuthi kulo msebenzi lebesikuwo kusuka waqala ngemsombuluko bafundi nje babona bala ngembili ngosiyami bebadimisele kakhulu coach educators lokusho ukuthi ngibona lesinabo bebatiphethe kahle kude lebakwendile nabo bafundisi bethu kuba bemamba nababedlamile bekubantu cishe bebasinakekela noma sibadala kufundisa umuntu omdala kufanele ukufundisa umuntu omncane lokusho ukuthi nathi bebasifundisa ngendlela ukuthi sibadala kuhlukile ukufundisa umntwana omncane nomuntu omdala lokusho ukuthi siphetheke kahle kakhulu. Angifuni ukuphosisa nangangeta lapho kungabe akusiko ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nemphakathi ube ngiwo lozivumele lokuthi lo mfundisi sikole ube khona uqhubeke njengoba uqhubeke kahle kangaka nemphakathi uyaphi injukulo kude lapho kumbe kungaba ukuthi khona sihambe ngendlela yasenqe. Sibonge kakhulu ke nebatali kuba khona baba nje bafikile ukuthi basibambise kulo msebenzi nebantwana nabatali babo ukuthi babakhiphe babalethe la hayi ukuthi kumbe bendane lapha sifuna ukuthi umntwana akhule simqala la ku grassroots lokusho ukuthi ibhola uzayakhe umntwana awumthethisi ukuthi wena wendana umntwana uyamiyekela nje adlale ngendlela ladlala ngayo ibhola lokusho ukuthi lesikufunzile ke lokho singabe nekuthethisa abantwana nebatali siyabacela mhlawumbe sibabida labantwana betela sibacela kubo ngoba siyabacela sibabidi ukuthi nabo babavumele nathi siyabaphatha kahle kude lapha siyabaphatha kahle khona. Ngiyabonga kakhulu uphathe kuhle.